a za sutra meteorolozi predviđaju i dalje sunčano i toplo vreme. Dobroveče, poštovani gledalci iz studija televizije Novi Sad. Kao što ste čuli, sem nastavka lepog i sunčanog vremena na pragu ove jeseni 92. vesti o sinoćnim i današnjim događajima su u drugom svetlu. Zapadni moćnici iz Europske zajednice i Saveta bezbednosti dosledno ostvaruju svoj paktovani scenario totalne međunarodne izolacije Savezne Republike Jugoslavije. Istinu i argumente ne prihvataju. Njihovi ciljevi su jasni. Srbiju i srpski narod žele da bace na kolena, primoraju ih da zajedno sa Crnom Gorom, kao jedinim naslednicima Socijalističke federativne Republike Jugoslavije, klečeći mole za prijem u članstvo Ujedinjenih nacija. Naravno, kupovinu te ulaznice teško da će biti moguća bez ispunjenja njihovih uslova i ucena koje će postaviti.